Shubor nakaslem jong unong san hima. Kirang ya lekai berim kejela kilapan pau kejing sngosi. Halor kejing klat no uklur ya lekai football bapau kejela uba full moon pertu hakarta kebahan rifwisnam. Uni unong ya lekai syapedeng berim kejela ula ino asyadian ya lekakurim ke kong Mona Lisa marbanyang lembar kikun hadin kejing shitom kebalaban ya u. Habai keran berkinong thok kubor haswaban pendap ya kemet kebasa jeng uti urang ba haka arpo dari ujemang arja arpusan uba dancing kriem uwe na kirang apkul bakensai ubledan bentalang haka St. Anthony's Higher Secondary School kebelara ekanam la adu haka under 17 boys subrotakop kebelalong hadalhi ha usnam shijar khandai spa ni pupra ulapan pau bagajing klat no uba full moon kelalong kajing du kebakrau omtang ya ushimet hendai ya kejelahi barok kawe uba dancing ublele kailang hakitu kipor bar uba full moon naga blue max ulapan pau ru bah kitu kipor udai urang ya lekai uba tebet bah hakarukom ya lekai kat hadu ba ula syajiet ban mikmat ya kari India haka 13 Asian School Football Tournament ha usnam shijak nai spa ni khandai kebelalong ha Sri Lanka bat ula yo ru ban thap kul na benta ban Punjab haka jingel lekai persya ya ke Singapore kumju uba dancing ula dan benta bat utai urang ba ban mikmat lang labun sin haka Santosh Trophy kiwei bat kirang ya lekai ki balapan pau ki kenthop ya uba Richard Nongneng ubalele kai lang naga Blue Max nalor uba Mekostar marbanyang baile kai naga Waing Do Sports Club bat kiwei haga ni kesni ki babu na kirang ya lekai barim ki balele kai hakitu ki por ki balalen kilawan poi haga yeng sa uti urang ba halau mali Shillong banya sngulam ringkat ka yeng kesam ki balamat hakum kani ki jingja basngusi nilai lekai nengkong engi kelu nengka school jenis Marimun Iwan to 78 school 78 ya represent lang ya support kok ya terus nyam 78 nira po dari ketika guru ke kap lumun pa final ide belum feel ada dia bersama support ya dari la selek lo bagi selek kata school team sampai Indian team lo oh Sri Lanka harus nyam nyok kaya anak kaya nyok benda tinggal represent lah yang setiap tim lo apa nengkong belum kela mencoba dia orang bersama tak kira orang disah tadi kecing kan kai gaba long mak lai le kai slam ta kecing long kam de shoot apum parlok long sa kumuhan para ren para mapi kino ya kai aku tak no pismo ta adu kan lo tadi kecing kecinta yang ada kelak sabah nomor ba nilai sekolah nilai kalang sejenis kata hadin nilai sebutuk ka satu cepi nilai sen sanksi nusin stati ini kalau dia sebesar so nilai langsing kata mata mentaling masuk kenjak bang malu kena berkat bila song thai ini ngin yo menjadi kayu mau jadi po tebun ni nak kami kendu man dan ikap yo so kan ting kan ni po be song thai kin itu last badis dari lem dari pagi song po yo sangat sistem kumu player hamada kofi la kai la ini ba fiden berpau ba kumu player la midfield jalwa deh tapi por ada yang best baru well shooting stamina yang ada yang player berbeda Babun ni rasa select ya kawan represent pokok nak mau kawan ke Indian team men select oh selong kau nak red listnya mau betul saya select tamu tha di luar sama jenis dia babun di amudang dia jenior sikut jenis bagaimana dia mau orang perung yuna jenior kau tu nak semua sampai tahir juga itu kecing kelat bangun kontra jenguk wakau
Mabila TV ba mo na rin wini di ball player mo para pau siya ay wini ki player kasi janjian jenis bola pau siya kalau misalnya cukup crowd ke Pak nama sungai kalau lihat kan kong ba mo dia sedang Papunyo sistem mga join ni kong Max pada Max atau sistem biga jano dengan dalam main team ni bagi lihat midfield ba pun yang ada long junior ba ko pun dia siapa player ko pitch lihat kailang kan kalau saya kecing Arab kecing I mean film ni player bedang kiu atau ko kalau enggak tak kayak cepat. Bapak menilai kasion ini kong nak wain do sport club. Dia hadin di join do syaga lumak sport club. Dengar waktu kuar nama kat dai spa provinsi join lang batka lumak. Tu kuar ku jadi ba Miki. Dia kalau kayak kos ring entah aku pengidang yo ban pe jakar komile kai jok ringim cukui perkat patang lagi sedap ilayo benile kai nang dia habang itu na tu ko pengidang ile kai kadang di bar dak na shop kelas 9 tu ko mo harsiam dia jup pencelur amesi mengina ko por dia nga ko por ngolong badan bu aba sak ko mo brili lihat marayo benile man ka game ayo benile ya fast 11 ban ke position ru ke bangi habile man bo coach ngi habile mitaka position ke bawah aus dia bidi pat kendiat permun jing klan wa jomba permun kalau ke jing tu bakra kam tamli long bo i ya ka fuor bo i ba fuor ni juation na ka fuor jukran yang wong bangala isli ba jingyar pelat jong pemilikan kuara di Media. Dia dah kan dua kelinting lai persang ban syong atau kuar ila sedang dah katuka MFI ki Mikle Football Association lalong founder jong katuka dia tak katuka dia kalajar. Dia ngak mau ki pemilikai ban ba pumun hadin ba usnem prapun Rio dia hadin prapu krang ai kundu biang wan pai biang Shawindo. Dah hadin pada usnem kedai puar ngilali pemilikai biang nak arima bagi kuat orang dejir. Di kumjur kumbang anak kapung ngamar ngadang long bakana bar kuat. Di ijo IMC ngilara champion bro yang tuka ketika North East College mi ke balong apo nagalan ngilara champion permun dari kapten atau kapuar. Dan hadin jong katuru di bapumun ni ba encourage nga pat apo ka soil consumption department bat kumjuru haka office jong tu ngilali pun bilang bat ngilai aka jingilam kum kapten lalong ngilai obat ka champion apo jowai kumjuru atura di tournament bat ke ka bangas senat ban pa piba ausnem kan kandai spak na par iba pulmun ilayo yak tu kakiang nong ba awon ausnem kan kandai spak tung best footballer de kalong ngidu isu tenat mu kum lok ba uyo ban yo ke tak awat makamnya ban yo tak awat de lok strategi bas na hanga tu ko tolong ba man ki team nagawa di women's football team di junior football team di senior football team abaki poy hapo silong di wacha ba pulmun abaki wari ba pulmun ba kilakot tu bangin ya bam dinas bangilai tu banya dan benta bagi perkan adu kata kajing benanam jong pulmun kajing pau jong i tangan ni po metrian dai warkas di India bor ko ti kajing klan ni kalau kajing do bakrau hamtam yang i barang di banyo jimto ini baju syang nakapot kuat kun nakalyang jong kasnong waidoro marbali mi di banawan po modemai idon kay snong waido pat ngilalong punta ilalong perlok no ak nagijila kay nadu bangastang banila kay hadu bangana syok tay ak nay pendri pat hadu mentahi kata kajilang perlok kawalang kabamla man batayin di kajingdu di kaladong bakraw hay hamtam yang ngaru bay bagi nakapot kapor ngawan apor widan kajing sidam ru ngawan ban bisit ina nakapot kapor di hiju tu kena bitang na siya football hindi siya kay pan ditang itahi Abang kedua kali itu trafis dan cuma itu lokam tu kita boleh berpersiapan kuat itu pun lagi kedua itu mau buat tapi baik kedua kakak kan dia ni kita kerja
Jadi dia hadir untuk sedang berreview kedua kakak. Jadi ada sedikit teman di services. Nilai singkat ya jelas perlak MCO kesian baik apapun Dengar junior dia macam ini ke bagi kita menjadi bapak bapak ibu yang pada ini junior